أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القاهر بقدرته الظاهر بعزته الغالب بقوته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه ذل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازئ له وهو الغني الذي لا هازة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل واتوبوا إليه لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mapuas dan sanglit iban puji pamahasuci maha tinggi Allah. Salawat iban salam papanghu natuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pakalwalganya, pakasahabatannya, iban pakatannya, magadsing pamanduknya. Mga beriman, magmabuka kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala simatan kabuka kanya. Magparuntungan kita ni dunya iban akhirat. In sabutun ku hamahapun ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Minsan ini aun waktu nasabut na singkaibanan magkhutba sumagawa in pagpatumtum magmumpaat pa mga bariman.
mataw din kato taniyo magpamong asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sumagawain makna niya, di na to pagkaingatan, di na to kahating. Aun pa rin ang mga ayat, pagsabot sin mga kamaasan na to na kauna. Inayat ini bang kabogbukan matan, minsan kau mag-alupiwan si katuna, di kau mauno. Amuyat tinagi nila. Salta, pagbatbaton nila ini, hatiap-tiap sambahayang subo, pagkarungugan niyo. Labi luwa na bangin mag-imam ha masjid, amuin nakamakulang na haumul. Amo na inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Inagi nila, inayatin ibang kabogbukan matan, minsan kau magalupiwan si katuna, di kau mauno. Amo ini, insabuton na to, biarin mabunnal, in pag naiksaksi na to, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maanahan tamo na inayat, pabahasa sinug, inayat tiyag na ansing kalima, lakad. Bangkitan yung mga G, bahasa Arab, in huruf sa paturin taon. Waw, ba, ta. Wallahi, billahi, tallahi. Adapun din di ayat ini, laqad ja'akum, in lam ini, pagtagon siya lamul qasam. Lam sapa. Ang paway, mukawakan mga basic yan to. Lam sapa. Insurance in lam sapa, kalima qad. In kalima qad, huruf mamunnali. Huruf at-tawkid atau huruf at-ta'kid. Adapun din di ayat ini, nadukaing na makna niya. Ang tanda niya, kaya biyaksahan na to, in huruf sapa, waw, ba, ta. Din di ayat, wala na kabutang, in waw, in ba, in ta. Sa in lam yaun, pagtakong siya lamul qasam. Hati niya, aun nakatapok, amo na yung kalima, wallahi. Wallahi laqad ja'akum. Pagka in lam yaun lamul qasam, insyuran niya, kalima qad, huruf at-ta'kid atau tawkid, pagtago man kita mga G, basic Arabic. Sa dain dia ayat ini, nungan niya, huruf at-tawkid. Huruf at-ta'kid ba'da at-ta'kid. Nawairun bahasa sinugwiyad to. Amuraha bahasa Arab. Biasin sa kaulaula bang ako asubun habay. Hina uto pia kaingkaw. Mamaita ko kanya bunnal baka sa masjid al-hijrah. In biyaita ko bunnal sin parahal bunnal. Bang pagkita ko nagduarwa, ganapan ko siya kalima, ina bunnal, baka sa ko masjid al-hijrah, sin parahal bunnal. Bang di pa, ganapan ko siya, wallahi, bunnal, baka sa ko masjid al-hijrah, sin parahal bunnal. Bihatuin makna sin kalima laqad. Hati niya, bang kauri pa kumahangad daw to problema sinakal. Sabab in biyayta kay mo sima pa Allah. Biyayta niya bunnal. Biyayta pa Quran. Sin parhal bunnal.
rasulun min anfusikum. Ja'akum dimatungna. Rasulun min anfusikum. Bang mukitaunin makna niya min anfusikum ay min jinsikum. Bang basahan dukain basahan Imam Hamzah min anfusikum bimakna min asyrafikum. In piarana mo rasul yan manusia biak kaniyo. Ada indiha ini bangaun pangahagad bat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sahaya nalawong na kita. Sabihin biya ita min anfusikum, min jinsikum. Ay piarana mo yan, rasul kaniyo, o kamu bang sa manusia, o kamu bang sa jin, piarana mo yan manusia biya kaniyo. Natin na in khitab, marikato tani babang sa manusia. Bukod sa jin, impiarana mo yan. Bukod sa malaikat, impiarana mo kanyan, manusia biya kaniyo. Min anfusikum. Min anfusikum, basa ni Imam Hamzah, ay min asyrafikum. Impiarana mo yan kaniyo rasul, manusia biya kaniyo, intubuanan niya mulia. May tabukon mulia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Banu Hashim, wal Hashim min Quraisy, wal Quraisy min al-Arab, wal Arab min Adnan, wal Adnan min Ismail. So intubuanan niya mulia. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Bangaun kumugdan bukun marayaw pa mga bariman. Kana naman si Nabi masakit siya. Bukun marayaw kani. Harisun alaikum. In ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ay harisun alaikum bimakna li ikhrajikum min adh-dhulumati ila an-nur. Lando in pagmatuyo niya inawon kita niyo din nakatigid luman pakasawan din hakalawan pahidayat. Nabangon kumugdan pabariman bukum marayaw kaniya. Pagubusyon lando in pagmatuyo niya. Landoin pagmatuyo niya inahunong kita niyo den hakatigid luman pakasawahan den hakalawan pahidayat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sarta in siya baing ulungon baing kasihun pa mga sila beriman. Lando kasih iban ulung pa mga beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun li hidayatikum wa ikhradikum minadh dhulumati ila an-nur. Bandi pa kamu kumahagad long sinallahu ta'ala in ayat sumugpat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Bang sila maling o Muhammad habihad tu nabiyayta sinallahu ta'ala simapain Allah biyayta niya bunal sin parahal bunal nagmanyatakan kesa saksian di pa kumahangad. Fa in tawallaw wang sila maling faqul hasbiyallah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nin agisin Allah pamungan kanila o Muhammad mamarahinain Allah. Hasbiyallah la ilaha illahu
wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan haka sa bunnalan malengkan siyara. Alayhi tawakkaltu, baytai sila. Tuput da Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtawakkalan ko. Iban siya yung tagmustahak sin aras sangatin lago niya. Amo ya tuin mana sinayat. Nampay na ginilabang kabawd bukan mata, minsan ko magalup iban si katuna, rin ikaw maun. In pangasubi rin hantang simpamaugbog sinayat din. Bang nyo kitaon, balikan nyo in kis sa sin Ibrahim, sabab siya, dahin ha mga agon magsibu in message, iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda niya, natawag siya ummat. Minsan isa-isa niya. Uno injimatukan Ibrahim. Injimatukan Ibrahim. Hawaktu. Jiag-jag niya. In mga kasanto-santuhan. Halawm sing kauman nila. Sabab wala siya miyakad madto pa pangmarikato piyesta way. Kaya siya pag-igsin taw katan biyagbag na yung katan santo balhala bathala nila katan santo kasanto-santo biyagbag yung kyapinan niya dakula ang panya biutang matin piyamagbag niya. Kasi nagbalik pa ba pag-uwi si mga taw katan na nailwala na jag-jag na yung mga tuhan nila. Now na nagiyan nung niamo ba yung batayat tuhambok amo na pagtako ni Ibrahim. Tawagan nyo, siya saan lang yung nagkarupangan. Napia tawag Ibrahim. Pagtawag ka niya, nahanalong niya, uy, bukon ba'y sab ako? Sa along niya, mon marekuan niyan. Amon dakula yan ayat, tulong niya, nagselosan ka niya yan, kata. Analong niya, dupang bata ini. Biyaring kabagbag sinyaw, hindi makaibal. Tiyo, misan makaig din hatampat niya hon. Itong Ibrahim pakusab lang yung natantubat kamutuin wero nakal. Tali-talian nyo na piyagtuhanan nyo sindi kamu pa'y naghinang di misan matarangin baran nila. Nadiwalan ka man yung mga tao kauman. Innatali sin tao kay pagisunan long sin sultan so ayya way dun makakad bat mangini pasaran madaw makad kaniya sabna in daawa bukun daawa ka matanin bisaran niya pat bang Tuhan so pamana kasi matabang kamu makatabang sila kayo makaril kanyo karijiki makamatay kanyo natabang nila ng baran nila. Kapag gaway na, di ukala ng tao. Nalong sin sultan, nagdihil siya hukuman. Hukuman siya ay tipunon. Kawa kahoy, palaggun, pangusantikan. Ang pahitilak buhay ni Ibrahim palaw. Ito yung decision niya. Bilangon siya pamintangan. Ba't pero maghinang-hinang magbalik? Ito man naglakablab ng kayo. Miyatun na kan Ibrahim in malaikat. Ibrahim, mabaya ko sa buklak ko kanila in kayo yaw. Nung sin Ibrahim, kita ano ba din panawid niya? Dihilan ko sin Allah Ta'ala izin. Ini pahinang yad to. Inagisin malaikat bukod. Indakan kako, protekan ka. Na inagihi Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, mamarahinain Allah. Mangmarika ko, mamarahinain Allah. Wa ni'mal wakil. Siyarain tuput matan kapangandulan. Hayat tu malaikat na. Jibril na. Sa wala siya iman. Tuput da Allah Ta'ala. Mamarahinin Allah para di ka kahalan ini.
wa ni'mal wakil. Siya rin tupot kapangandulan. Tilakbo siya. Hawak tu siya tilakbo pakayo na pindain pangsyon sing kayo. Ingkarya sali sin kayo manunog. Sa hawak tu tilakbo nila Ibrahim na Allah Ta'ala nagparman halom sing Quran mamaytay ikato tanyo sining kayo na pindain pangsyon ni. Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kiumanan sin Allah, diaak sin Allah. In function na pinda. Paun, magpaun kau. Paun na yakayon baran mo in makarihil kau. Masalamat mo in Ibrahim. Amin mahagot-hagot masalamat siya at air condition. Na kayo naglagablag pagtilak mo na asal tudlong niyo mapatay magulak yung waywidda. Na pagkita nila kay Ibrahim piyarahan pa pagkaw ni na surga. Nahangkanda in pag-iman sin bariman iman sin mga kafir nagbidda in kanila to see is to believe. Bangkita nila banguno yadto amo na yadto. Naing kato di banguno yung biyayta sin Tuhan iban sin Nabi si Buda nagsulang iban sin pangatugda maakad na yung biyayta sin Tuhan iban biyayta sin Nabi. In pangahakad bangunin pangahakad amo yadto yung kita. In kanila bangunin kita nila amo yadto yung kihakad nila. Naing kita ri. Napinda. Inayat yung damikian biyang buwan sin sahabat. Amura kumaninsiga niya jama. Halon sin Quran biyita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Waktu sila iyan sin mga kaibanan na o kamo mga Muslim nag-ison na ingkatan bangsa Quraysh. Patayon na kamo katan. Na sumay kamo, sumurrender na, give up na kamo. Hindagi si mga sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iaog nila yung bangsa Quraysh nagtipon katahan. Mamarainin Allah, tupot siya rin kapangandulan mo. Innahinang may timaw din problema na to. Sabab problema, in pangandol na to patuhan. Problema, in pangahagad na to patuhan, in panauhin na to, amo yan nakaril problema. Mag-saksi kita ng asyhadu an la ilaha illallah, na tumisang kaatihan. Nainayat yaon, inagay, bang mo kabaw, buwan matan, misang ka magalupiban si katuna. Hangkan daon ng kaya, walang girito ninayat. Ibutang pasilupin, ang paipusot, ang paibutang pawakan. In kaiwanan, hibutang patuwing, inuun. Inayat, sulatun. In kaiwanan, kumawa mga kakana, biyaning gadong pula, puti, sulatan. Lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum. Ginis-ginis. Sabiyarin ang pagpamaubugmatan, biyasin pamaubughat ko. Sabi ni Ibrahim, tumtuman yun. In Ibrahim, biyunnal niya yung baita kanya sin Allah. Biyunnal niya. Unin baita kanya sin Allah, biyunnal niya. Nagtaat siya, hawaita sadya kanya sin Allah. Nagtaat siya, dakan kanya sin Allah. Yaniban niya yung katampianiban kanya sin Allah. Wala siya naghinang ibadat buat malengkan liyaway niya sara sin Allah. Sa babang ito baran niya nakad na siya kauman niya magakadwa tinama niya maghinang santo. Why? Unin makna sin Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amar. In Muslim subay magtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan diakan niya. Hakagaus-gausan sin Muslim.
Sebab nagsaksi kau asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nasuloy kau magtatakatandiakan niya, kagaus-gausan mo. Sebab mo kung katandiakan niya kagausan mo. Ang kandatin ayat dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Wala liyo ko singgin na habaran na perkala di mo kakausan. Di akaw, pagtatong, di ikaw lukusin sinsara. La yukallifullah nafsan illa usaha. Nagsambayang, makakaus ko magtindog, tindog. Di ka makakaus, arthritis ka, sakit tinawakan mo, lingkod ka. Narakaw sing kalaas mo na, lingkod ka. Di mo kakausan, kumulang ka. Naganin sara. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hikarwa, tasdikuhu fima akhbarah. Bunnala ingkatan biyay ta sin nabi. Sibu da makaun sinakal mo iman sindi. Tibut, bangkitan ni Muslim, bat bang bunnalin pag naik saksi na to. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suway na to bunnalun ingkatan biyay ta niya. Sibu da makaun sinakal na tiban sindi. Hikatu, aniwan na to ingkatan pi aniwan na. Haupin waktu di ku karihilan kataan dalil. Samisan hambu-kambu. Ta'atu fi ma amar. Pagtaat kataan diakan niya kagaus-gausan na to biya itasin Allah Ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Sabunat to disisuin nagtaat pa rasulnya, matantod nagtaat na siya pa Allah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantaqu. Bangunin dihilkan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam penghindukan yung kawanin. Bangunin yan pianiwan, anibin yun. Kuling kuntum tuhibbuna Allah, bang kamu bunnal mattan malasafa Allah. Unin ay gisin Allah Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baita isila o Muhammad agad kamu kaku kalasan kamu sinto. Pagubos. Aniban mo ingkatan pi aniban niya. Narain dia ini makarugtul kita ni kata. Makarugtul intiap tib sulakan dengkato. Unin ubat. Inubatnya atbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sautin hinang mumangisin hinang marayaw. Iban paglaku tabiat kapag kayo manusia sinsarayo oleh laku tabiat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sabunal to din hinang marayaw mamudday sininang mangi. Sautan. Sa makarugtul kita way luwat. Maka nakalanggal sara na magtaubat ko pa Allah Ta'ala. Sa utam mo hinang marayaw. Pagtaubat hinang marayaw. Sumunod niya. Alla yu'bada illa bima syara'. Hindi kita niyo maghinang uno-uno na tibay huwan sinibadat buat malingkan subay lumabay hasara ni. Uno na ibadat hangan sin Islam sabab lumabay rin ka niya nagsaksi ka asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabat mamunan pag nagsaksi mo ingkatan tibayuan sin amal ibadat mo di manjari din hagin nawabaran mo din hadugay buat malingkan subay lumabay hasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Ayyuhal mu'minun ibadallah ittaqullaha azza wa jalla wa atubu ilaihi la'allakum tuflihun. Sumunuknya mga beriman, lasahanyo in nabi labi rin hakatan manusia. Lasahanin labi rin kanina mo rin kanama, labi rin haginawawaran. Nabangkaw bunnal malasa, mayroon santaw malasa bunnal, di niya akaronin baita ka na sintaw kialasahan niya. Nabang imyan ko malasa, ikaw makad na mo kung bunnal. Matintanda niya, ayaw matto na kaw. Isa niya naun waktu, ang kaw yan sinasang, bihiba kita kuhan, chocolate, paglagsa ka. Part ito siyang paglasa mo ka niya. Nabiharin na, amin matan na paglasa. Nasumay lasa mo yung nabi, labi rin nakatan manusia. Sumuno niya. Subay mo lagbuon iman tabangon ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rin habang panglagwi mo kaniya, adlaw Jumaat magsalawat ka pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patawrin salawat. Bang masabutingan niya, ikaw mag-ikot. Kita ni ba'y maghutba? Bang masabot kala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sa ka makakita yung guru din dia taas, hindi siya magsalawat. Bang laggo ini. Salta, awang karaywan madawhat mapagsalawat na in salawat yaw mahambuk tapik dakula. Di maubos. Sa mahabbatuhu pauka kulla mahabub. Subay mo siya lasahon, labi rin hakatan kalasan. Sumuno niya ta'zimuhu wa nusrata. Subay mo siya laggun, iban tamang pasampay ni naagaman. Muna pasampay bagi nahabaran mo pagdagbusa. Inagama Islam agi nahabaran mo. Hinapusan niya agarain sunnatnya zahiran wa batin. Akad ko sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin. Murah-murahan makakawa kita ni pengajian. Bat bang bunal in pamogbog mo. Kaya bogbugan mo inayat yato. Namu yato imatan pagbogbugan. Taat ka katandiakan niya. Bunal mo yung katanbiyaita niya. Aniban mo yung pianiban niya. Ay di ikaw magparakbo sinunong na ibadat buat malingkan suway lumabay hasarak niya. Lasahun mo. In nabi, labi rin nakatan kalalasahan. Lagguon mo siya. Iban makad kau hasunat niya. Sibu dah kasipukan iban nakatampalan. Nga murah-murahan mangindoak tani pa Allah subhanahu wa ta'ala ang makawa na to pangadyan, mahinang na to paduman, hakabuhi ising kita niyo. Iban bat mabunalin pag naiksaksi na to asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iban bat kita niyo tuhuhon sinayat siyabot sin mga sila kamaasan na to na kauna. Bang bunal in pamagbog mumatan na maghapen in magjatuin di magjato biasin kayo manunog na yun ang air condition. Wayroon na mu'zizat ha mga kita niyo sa aun karamat. Aun karamat. Way mu'zizat tuput pa mga anbiya sa aun karamat ha mga salihin awliya Allah. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa bin nabiyyika bir risalah wa matu hum ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir liman bana hadzal masjid ya rabbal alamin wa man hafidhahu kadzalika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimina jami'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka sayyiban nafi'an ya rabbal alamin
اللهم إنا نسألك صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.